Tangsala dolai jerai sikari bari Junal Official Buskang 11 Oktober talo Bubagra Thanano Kitingino Tipramo Thani Engai Kokthum Pandaklai Jaka Pandawa Manjaka Junal Chairman Premlal Molsham Block President Pradip Kumar yang nok khobui kubuni adongshong tongbakya Saudara de ang cengi borong genang leader of opposition Sar Umes te special guest tongnai sini sampai sini taku media songno tini chung 9 tarik Sombar November 2023 sorry tahun November 9 tarik 2023 Sombar जों अरत ini press meet खायनायनि कारन खामुनो जोंनि 47 आम्बासा constituency नि बिसिंगो फायनाय 11 तारिख बुधबार 2023 जोंनि श्री श्री महाराजा प्रदुत किशोर देव बर्मननि लजि मुंबाइ अर कायसा वन डे सेमिनार प्रोग्राम होनाय आबुनो तुयै जों जत लोकरनो सानानि मुसुम प्रेस मीट नि बिसिंतै विशेष भावे 47 आम्बासाओ जत विसिनि बररनो YTF TWF तिप्रा मथा जतनो चुं आदिनो ओ चिनि वन डे सेमिनार नो ग्रांड सक्सेस खायनानि बगै तिनि मीडिया नि बिसिं तिचुं साकलाय हरो आबुनि बादेबो चिनि महाराजा सावजे नियरेस्ट आम्बासानि नियरेस्ट दङ यां गंगानगर ते yang 46 Surma te yang Monu borokno bo kok kesanani musu borok bo judi somoi mangkangkai जोंनो फायै o programo mesang rene bagai borokno bujung woi hor jaw abuno chung sanani musu tini o media ni bisingtei tini ni bisingono motamoti chung o 11 tarik ni bagai जों schedule senam baijak তিনি 10 तारिख सिमिनो सारा ओ 47 एलेकाओ माइकिंग चली तंगो आबुनि बादेबो volunteers YTF रो जों 12 जन तुय कमिटी खाका तै 10 तारिखो खना YTF TWF रो डेकोरेशन रो खायनाय टाउन हॉल नो टाउन हॉल बो अलरेडी जों बुक खायफैखा तै आदिनो जों टाउन हॉल गैदरिंग होनाय टाउन हॉल गैदरिंग उंगमानी पोरे 11टा बाजि खायनो लगे लगे चुंगारो कायसा रैली खायनाय जिनि आम्बासा मोटर स्टैंड जराते आरनि तेविसा बेक खायै जों टाउन हॉल हाबै ओ जिनि वन डे प्रोग्राम नो जों चेंसिनाय आबाय कै जों कायसा शेड्यूल नामबाय जा इंगे आबुनो जों सानानि मुचुं मेडियानि बिसिं तैतिनि गोबां मा जागाव जों अन पेपार बा पुनुय आम्बासार चलि दङ नाकि आम्बासाओ तिप्रा मथा दुर्बल बा अनेक तिप्रा मथानो चाजागियावै विभिन्न दल विशेष भावे बीजेपी दल योगदान रिखायनाय जे आवायमुं नखर मानेनो आबुनो जों 11 तारिख बुधबार जवाब रिनाय आबो सारा त्रिपुरा बरर नुनाय आम्बासा तिप्रा मथा दुर्बल दे ना चांगा दे आबुनो जों 11 तारिख बिसिङनो जों सारा त्रिपुरा बरनो फुनुगिरिनाय जेनि आम्बासाओ दुर्बल इंया जेनि आम्बासाओ त्रिपुरा मथा क्रानो कारण जत लुकुल आमचाइनि बररक साइमानो इ सिचुएशनो त्रिपुरा मथा एबाखे जेनि खासुकसा महाराज बनि बिसिंति इंयाखे जों 14 लक्ष त्रिपुरा सारो ताइ मथां जाग्लाक हिनै महाराष्ट्र साकाव ट्रास्ट दङ बिलिफ दङ ताइ पुइत्त दङ आवनि बागै जत आमचाइनि लोगोर ताबो खासरांजाक ओ 11 तारिखो न्यूनतम 2500 जन रो अलरेडी और गैदरिंग नाय जों प्रत्येक बिसिओ ब्रह्म तुमनानि बागै कार एबाके मांखुल आबो जों अलरेडी मालकुम प्रोवाइड खायरिजा प्रत्येक बिसिउनिनो मालकुम रहनायचो आरनि ब्रक आम्बासाव थायनाय आबुनो जों आदिनो
Maharashtra ni fan, Tripura Motha ni fan, abo serai lo korok no nai, an bagai orotini, Paimanjak Khaijak joto YTM ni leaders rok, sini Tripura Motha ni leaders rok, orojung kuthum lai no, o press meet kainani baik dongka, aun bagai ang bisas babe 47 Ambasa Constitution Jaral Village Committee tongnai huk khainai kheto khainai joto Tripura sarono chung koinai o 11 tarik Budbar 2023 11 ni agino Ambasa Town Hall joto gathering ungnani bagai tini o press meet ni bisingtei norok no koijawo tai o one day seminar no grand success khainai hini asa bisas nargaino oko kisah samani ang orang matak sinai kulungka hambai narwai rok sab tangne o aro narwai tongnai inaugurator ngai His Highness Maharaj tonono sini media da kurokno tai media bising dei nai tonai joto taku buku sini Tripura ute barat haktor joto nai tonai rono sini 47 amasa blong ngai ang joto nono kurung ya paro ini cung 11 tarik sini bubagra ro haina ni chunu ko rija engke abun bagoi cung kaisa program khai dong 11 tarik go engke o pandar muti o program muti sini आलोचना खाना बगे हम कोई नहीं चीनी बरम बना चीनी जनरल चेयरमैन चीनी सर प्रेमलाल मोल सामना हम कोई नहीं अमन पे विस्तारित आलोचना खाना